Ibara amama, ibara baba, ibara awabe Afrika sukwe asoro dalimochi bi Afrika andaliti akapati vuango asango. Asango ti na molongoni na kuzundu ifanala so na pikuti so biachikoto kuta wafangombiti fuste archange toi dira akiri asorolo titenelo mumbata ti gango kozubini biatifani use pakara Felix mulua agudananda peleso tikiriti muliti akusala tilo tinga tembi minandoni prise de valeur watebo. Aike na gbelechi kota wa bemengondo ti l'État tiketengwe pakara Gilbert Didier Moussa Labesi matanga tizango na ndombata laso kojugwe gaso aki asorolo tona kojugwa tifani use pakara Felix Moloa atambula ndapeso na batati bongi na gbelechi ala susi aike sala kusala nduru na kubuti kusala tilo na mungotene na ndati matanga so kojugwe ngwa mkochi gouvernement ti Afrika pakara Felix Moloa aki singila mingi na gbati kodro wa fangombeti fosse akonshadera dalitiso rukilo sorolo tongana kojube bia tisa kusala na terechilo alimbi ifangana laso kojube bia na mungo tene lo kisingira nga aussi na zapasosi amu ngangu na lo tisa kusala so nga lo unda la ko eti tene zapamu ngangu na lo tisa kusala tilo tisi na ndani be mo singira na zapa laso inspection générale d'état aga azambi mum batatu kusala timbi kozo gwelegbia mbije kirsingiran na gbiatu kodro so yeda c'est le kelo mambi pour titala mikirmi sala kusala so kusala ngango tatene bi ke ngango na mbike zinzapa mbike ja mlenge kodro so betala vuru maje so ak bumbi agi kodro ti yala ke sartene population warangia de a gbengbe so sar kwa ndoni tana bagigi yo titane tomdati bungwali na ndocha pialo ra kusala so mbi sare tane kiri pokoti kungondo so a population ku mati lana la bumbi mingi zita so regbeto kodro akenja tane bumbi tarti kwe ma tarti tane lekar kodro ti anza pa batagbeto kodro bata azu kodro kwe bata kodrochi alingbi idabechala so Felix Moloa aikirani ando kojugbe bia na ngusa kiuse na ndoni baluse na use tisi na ngusa kiuse na ndoni baluse na umeneso ekeda fade na acha kitengui alalingbi timma a echi afina zo aikesa kusala ndu na tetilo tona a bia Benisa nguswa ki nagbetile tiga kiti so baba mama e bag benibia so ki banando teneti akusala tile rengo alegi so ki pakara Eric Rokosekamo agodana ndapeleso bikwa oko chitimbi terrain na kubuti kusala tilo na akota zoti bumbiti ala sosi ake awa dengo buzeti ketengwe obedo ko ya militsa wa kinanga chimu Timingo tereso atondani na legeti kota kapati pikango patara so amulege na alaso alagana iriti alaso aike a contractuel ngana a stagiaire so aike na yati ndokwani titene ala fankonzo ti betala teneti so iriti ala aike na popoti alaso alondo titene a intégrer alaso pepe atati so ambeni asara batingu na yati ndokwani na mungo teneti ala faso na mungo teneti ala unda na ngu biatitene ala sara kwa titene ala warambeni solution teneti ala titene ala kwe ala waralegi titene ala sara kusala na yati ndokwani tonga moinga ndati ya pe ngonjo saram mais c'est ton pousse na tereti zo sumo sangonjo na tereti lo muna mo explication na yati explication so lo muna mo ke ndara mo ke ban mo ke man et puis mo mbion yani moinga ti tatena sigi wa tatena sigape mais tenen so ilo ndoti mana yanga ti babati so na ndoti ge le sage on a pe tatene ake ya ululu la passé mais le fanaï ndati sosi et le monde a itene i arrêté manifestation so ngonto sona beti so faut arrêter ni et ni petit sarambe ndaliti parce que il déjà na yati datulo et c'est kunambageti babati za confiance na le i ndati te le zikamena leti nambagi le solo ke gbengbia le faso le kisara kwati tene le wara meni solution ndaliti a tene so kwesi ala londo ti tene ala tene nalu normalement si tan isra fallait que ça la bimbri na zo na yati département akna ndoti dossier ti so si a collecté a dossier ni si a golani na comité technique parce que comité technique la sala et comité technique a sala ko sala nizo en fonction de orientation sur ministère de fonction publique ak mon département ateneba ungocha aussi à petit moun na niveau du département là parce que ungocha la tenzo
à droite ou dans son endroit Ginza. Ceci, le ministère des Finances a alloué le ministère des Travaux publics. Donc peut-être que à la Sra si on a ligne si un bénéfice il t'a d'appel. Mais Timbi a quelque chose aussi à la dofa du prioritaire à la société déjà à la Sra pour ça la département. Si a diplôme tiens là a été la quoi qu'on a légni à qu'une zone fait dire ils ont béni na irta titne amuna la priorité titne intégrale atati sosi ala londo na ngonzo na betala benyo biaso a ke bateneti travaux publics lo banzoni ti den lo lekre kotaka parti pikarango patarasu so aba beni yeso a ke titene a debetala ngati tene azasiri na yati ndokwani ngana meki fanana subaba mama danganga ti communautaire na gbata ti bongi na ligo ti kota wainda ti lo so ki pakara abel asayo agodana ndapele so biko oko ti zianga ti da ti lo dali ti min kapa ti vuango sango na ndo tene ti bango ya ti mene ti zo journée kwe sanwa kinanga chi moita chimbi dina singota na danganga communautaire azoti mungo tunga na awa be Afrika ayambala nzoni si akefanala yeso la limiti sara ko jonisi a gereti baletala a limiti tene a bagigi na mungo na ala atonga so akigana pokoni mungu ya ndotene tik baleti ko bela so adigni atene hypertension artérielle dina mulumba ke sara célébration du journée mondiale de l'hypertension artérielle chaque 17 mai. Et n'a pas d'autre que le 17 mai, il y a ça parce que la moitié dimanche. Là, c'est là sur ça, il y a une journée mondiale de l'hypertension. Il y a ça à exister depuis ça sur la base. Na kangwati kusala so na makauta bongo molongoni akego yo si kusala ninga akeyapu teretilo amulege na awa ba Afrika so akina tikbale tikobela tinga biani so kobela chala alimiti tene amuna ngangu teneti akota zoti kodgo si azangale gina la yamba ti bubu tere pepe muna la français il fallait la nyela de coopérative attention donc na nyela ipeti wa coopérative attention et nyela ili mbiti la si que de attention artérielle et kodewa là ili mbiti ça c'est mais ba na digi pendant longtemps la coopérative attention. Une fois que nous sommes on a passé à la voiture, nous sommes voiture à la taille sur le père tout ça nous va marcher de son à la que nous posons à parler sur le père nous avons suivi sur le champ donc 5-10 minutes après ça on a méditation il faut la ligne intéressante il faut dépister parce que pour la type attention à terre que nous chez nous soit que phase mingi ça be Afrika multi be Afrika inga kala attention parce que là sur nous je parle qu'on a RCA au show na yana kana bila type attention et na yacho au show pour ça il va kana la et comme la inga kala kana bila type attention ala ko lumbi ala sana dans wa complication sur la kati mu chance ini ABC insuffisance rénale insuffisance cardiaque et à limite wa quoi donc si je ainga que kana fait attention à lui nous et une fois le mouilleur que c'est la kapati mungo sango wakati sango tele na nduti baleti kobela ti hypertension artérielle afale gembungu na wa Afrika sosia kinati baleti kobela so ti inga anzo ko ti bale so alimbi ti gana pokoni ngati mule gena lo ti tene lo wara ameni atonga na pokoni. Baba mama sanguti yangbati tambula ikeke tonga soti gonani akapati akusala ti gbingolingoti bumbi ti zoni maingoti awali ti yati gavaka oshuti patati bongi agoda ti kaina lapo soso a on apiko ti mini ketengwe ti gbingoli susi ala goda ti lekereni na yati bavaka use awa gosinga ti na mbagenika tonga na Martinez gayongana Carmel Nito na yati lango uta ala so aeke amaseka walinga na wali so aeke sala kusala tonga na médiatrice na yati 4e arrondissement ti Bangui awara fadelege ti manda ye mingi na ndoti tonga na nye si ala limbi duti na yati kodro akota tene so asigi fade na yati mbeti so irina tene rapport final ti mandango ye so afana yani akota mama tene so organisation ni amulege ti fanala Ima coordonnatrice nationale Tiafi médiatrice solo ekenayati bumbi so ayiri na tene pishka solo ekefanayi ndani nye si ala yeta ti lekere gere ti manda engo eso
na ndoti awali so ayeke na ya ti antenne ti ala ti 4e arrondissement. Lekengo gere ti kapa ti mandango ye so afait partie ti apialo ti so si ileke gere ni ndali ti mungo maboko tene ti maingo ti awali na ya ti Beafrika. I pense kapa ti 3 jours so i ba motivation ti awali so na lege ti participation ti ala na aya ti a débat so si na les passé à travers na voilà échange ni amule gina iti ba comprendre ti mesurer un peu impact ti akpali so si amba ti ne pour le moment na ndoti awali ensemble na la igoda ti buli na ndoti a kusala so si limbi ti sara ti tene ikanga lege na lege ti avion so si amba ti tene asana tere ti awali ya ti katema motumo bana ya ti pe afuta mbeni wali ako so ako kapa na ya ti manango ye so ayeke fanga na ye akota tënë so ala manda na ya ti lango ota so na ya ti mandango ye so e manda ye mingi afane ye na lege so mo zo mo peut ti ga zo ti lini mama so mo yeke ga zo ti lini atene ye afane ye azine ye yani na tongana maga zo ti lini awe ye nye la mo peut ti sara tene ti maingo ti azo so mo yeke na ndo ti ala kojo iyinga na pe mais so igage iyinga na we imana we eke kiri na ti vakati eke bumbia itati so si adala yinga tene na ndo na pe ti fanala ayenye so iga imandage na ndo ti awali akenzoni yinga itene coordination nationale ti awali médiatrice amu jendo atene fadeni ki zango bona sese ti mulege ti bape ko ti mandango ye so ni fanala si amulege itene ala du ti tongana tapande na ya ti vakaso ala yeke da na sango ti kuachi kodro i fanala so bumbi poro so asala kusala like oko na bangondo ti gbia ti kodro so na yanga ti muzu france ye na tene association toadira nouvelle génération na ligo ti lo so si lo yeke na ndo ti bumbi so ayeke pakara steve kuya sambia liga ko maboko na amasika ti ya ti gbavaka oku ti gbata ti bongi agodana biko otaswa on na mbage ti dalondo ti kuduku ti sala akapa ti akusala ti zingo zindi so atambula na mbage ni ka majorine ngongo nga na sheri malembasa ayekengbi na ye ngu otasi abagigi akusala ti kua ti kodro na lege ti bangondo ti gbia ti kodro ayeke tongaso si angbala kue ti tambula na ya ti gbata ti bongi nga na akete kodro so angorolo amasika ti bumbi so ayu agilet ti vert nga na ati-shirt ti bleu gboka na maboko njenje bale na tere ti coordonnateur ti ala ti zi azende na ndo balabala ti bokanda so ala tondani na kilometre 5 si ala hunji na begbata e mabibe ti ala so akokapa na ya ti kusala so Toadera nouvelle génération TG. Commencé ça quoi avant investiture. Bon là ça là-bas TG Sigape Atene. Vous dites TG Tiao. Ni les sensibiliser en bas si t'es londo. Il ça quoi? Tu contrôles, si t'es contrôlé à tout tu propre. Et puis si t'es né, t'es là ça là on a déjà vacata là. Ça c'est là tout quoi c'est de qui rappelle. À la bas tout pousso à Zaso. Si t'es né à la Bumbia Zende à la tout pouda. Ni la lasso, il décidait que t'as zotine dossier que le multi tenait commencé dans kilomètre 5 jusqu'à ti t'es ici na point 0. Si t'es là, tu contrôles quand même propre, il est le petit fanazo. Ça la début du t'es jatia. Puisque nous t'es là, dans un outil quoi tu sais kusala ni, mais minga mineta kusala na magei, ni les unda na bege sala. Si t'es là la gandaye, a eto dans tout coup, à balai, à râteau, à paix. Et puis là, faut aussi la bouée, si t'es net, ton aussi, il multiplie, tu sais, pour ça, la ligne, là, tu contrôles. Là, ça, à que ça me jappe, à ça, pas qu'elle est, et ça, il s'arrête, soit avec Echi Bouba, avec Echi Bouba, il s'arrête. lango bali oko na myombi nze so ikida tingu oko dunia mobimba budati sepila lango ndali ti kota da tiziango apene da so ayiri nanga ti muzu franzi atene musée tingu so na koto si ti be afrika mama tene nanga ti amuzu franzi atene les musées unissent un monde divisé. Junior Presse Maliavo ndali ti sango na
lango balea kona miombe su ekeda dunia mobimba akigweda ti sepela ando sozo alimbeti goti wara akotamba iti kodroda so a irini musée sepela ngo matanga so agati mugi kota nengo na ando sozo alimbeti gotinga ambayeda ngana kota yeso abalani gigi a musée aki ando so aki bumbiazo aki ando so molimbeti gogida senge pepe memo koda mogoti warandara nandoti ayeso abagigi na ngweso yati azo akangi awarango andara gangangu amuse angbaji angangundo so molimbiti wara ambayiti amena kodroda molimbiti nga ayeso amena bumbiti azo asara atana kodro so mokida wala na kodro wande aikenga ando so amulege na motitene mo inga tungane si amena kotaye abagigi nga tungane si ake yambalani amena zo lwekenga ndo so lo mulege titene azo alimbiti inga ambayiti akodro ndende ala limbiti pika patara nga ala limbiti le teneti seriri na popochala mama tene so aso ni nanguso angoro na tereti akotaye ota so afatilo atene ando so a irini musée akendo so asarasi akekiri na teneti kangbi nanga ake mungangu na teneti ayeti anjati ndaranga na ayeti ndara nga lwekenga meni ndoso lo limbiti sarasi azo alimbiti ye tereti tena la bumbi nanga ala netere lwekenga akota ndoso daliti kpengma mungo maboko na puputa kodro molimbiti wara ambaiti amena kodro na yati ando so akoko sepelango matanga so nangu akoko amulegeti tene azo so kwa akisa akusala wala akina musée na yati kodro tala ala limbiti batonga na site ala sarani titene agando so akiyambazo ngando so azo alimbiti wara kutamba eda esifadiso na sangoti awango ifanala so daliti akapati akusala ti pikango ndembo ti maboko so akitambula ande na kodosisi ti Guinée équatoriale ti londo na lango bali use na miombe ti nze so ekeda ti singo na lango otati nze ti lingua ala so si agoda ti soro ala na kodosisi ti bi Afrika so ngo ti ala yeke bali oko na mbasambala agoda ti tene gwe na kodroso ka titene ala kokapa na tikota tingo tereso so na litiala aike pakara Patrick Milabe so si logo da titene lo musango na iriti ambatilo imalo na ndoti dizisingati awa mungo talato tie lako soso anwoso na popoti gbiacha nkiacha wango so si ya sara benya ko so si ya londo so ke fédération de basketball lozana cc beni tarango gere tindembo na popoti amaseka wali so ngutala ke balako na mbasambalanga na maseka kuli so ngutala ake balako na mbasambala titenala lekeretere tala tugwe dalcha mandako ti tango ndembo ti zangi so ake bagigande na kodroti Malabo na Guinée équatoriale ake tonga so si lo so si ere lo atene marraine ti amaseka ti tango ndembo ti zangi so yili tula ke bela eyebe rosine lo ga si lo mumbeni enveloppe na amaseka so ti tene amulege na ala aleketere ti ala nganganga ti tene ala gondali ti kota mandaka so akukuala na kodro ti Guinée ifangana la so lo ke makunzi so lo bando na ndo ti ndembo ti zangi so iri ti lo ake Patrick Anissé Milabe Gonofe lo ke tete na ndo beni na masika pendere ila biba kusala tingi nando federation sa kitana bisabi kwa na pendere tenile kiala sikereke yetu namba kira dan yati de tiru ya kisho wani na yati federation ya kitana dabe na ya federation ni kiwara akimamu ni federation ya ni kitana abwe kama ndio na iriti federation ya kitana nila iba na ligi changia ta wanguru sulani sara na kukucha mafika ala swai kwa ibi na ibindi ala kuli na wali si motala ke bamu kuna ndo ikangia ala na yati ekipu se chakuli na tuwali na bagi galo so silo lekere amaseka so ilitula ko yongo Stéphane loke na giana bete ti so amaseka so ko gwelo inga loko na confiance na la kala ko gwande ti tala so benda compétition so équipe de jeu a dit que le billet de ti wara l'équipe qualifiée du Conakry se rejoint de la Côte d'Ivoire. En pétition a de jouer dans l'équipe Guinée équatoriale. À ce quoi Gouti, Thierry Nati Mandakoso, l'équipe n'a que 6. La Yanni Awaye, à Kouta Tonso, na Ikola. Et puis à Côte d'Ivoire, on a que 6. Mais l'équipe n'a pas de ce qu'il a permettre de qualifier parce que depuis Amini a Mengeti Tiwali, soit que dans le Balak on a Nyambi à Guatiri, Dati Amara
à tourner tout ça. Baba mama tila so unzi ya wena sanguti nga chikotro ala on ayona tereti dali motela pepe na tikete mbunga fade sanguti so na yanga ti muzu franzi ala ngwanzo ni singla na ikwe.